Ya bakunzi b'Impinyuza TV nkuko mubimenyereye ni wa musore wanyu uba ugarutse kubagezaho uko byifashe mu karere k'ibiyaga bigari, mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane ubu turi kwibanda ku ntambara yo muri Congo, aho FARDC yahagurukiye kwamagana no kwirukana ingabo za M23 arizo RDF. Ubu rero amakuru mashya agezweho atariho ivumbi, atariho ikise. Banyarwanda, banyarwandakazi, intsinzi mujye mureka umuntu nimba yageze ku ntsinzi tumushyigikire, umuntu nimba yagize igikorwa cyiza yakoze tumushyigikire. Ubu butwari bwa FARDC turabushyigikiye, aho ubu Bunagana izi saha mbageza iki kiganiro iri mu maboko yose Bunagana iri mu maboko ya FARDC. Ibi rwose nkuko mugenda mubibona mu mafoto, mu mavideo, FARDC imaze kwigarurira umujyi wa Bunagana mu minota 30 yashize. Tubigereranyije wenda ni mu masaha 2 ashize bitewe n'aho ikiganiro gisohokeye. Aba basore bari bamaze gukubita byose byihutirwa imijyi yari hafi cyane ya Bunagana, ariko ntibyaciye kabiri gatatu nkuko twagiye tubabwira ko FARDC itari yayindi, ntabwo ari yayindi bamwe twagiye twumva ngo ni babandi ngo bagendana amasake mu mifuka, ngo ni babandi bagenda ibyo byari ibya kera na amateka burya buri muntu wese agira amateka. Ariko ubu rero rwose ni igihe cyo kugira ngo dushyigikire abaturanyi aho bamaze kwivuna umwanzi, bamaze kumuhashya. M23 rero aho twababwira ko bamaze guhunga berekeza muri Uganda, bambukiranyije imipaka ya Uganda mu mashyamba binjira muri Uganda. Ibi murabyibuka ko nk'Impinyuza TV twari twabibabwiye yuko Muhozi nta kindi kintu yari yaragiye gukora mu Rwanda, nuko bari bamaze kumenya ko rwose hari ibitero simusiga kandi batazakira ko rwose ingabo zabo, kuko na Uganda ntabwo atenya koko ifitemo akaboko muri hariya. Kagame rero yari arimo arasaba ko byibuza bamwakirira ziriya ngabo, kuko iwe ntabwo yari afite atasiyo yuko atagomba kuzakira ibyaha, nubwo bigaragara 90%, ariko nkatwe abanyarwanda cyangwa n'abandi barabizi ko ari 100% ko ari we M23, ariko mu rwego rwo kuyobya uburari izi ngabo izapfuye gusigara zagiye zihungira muri Uganda, bakaba bari barubatse amakambi yo kuzishyiramo. Rero nk'Impinyuza TV ubu uyu munsi rwose tukubwira, ubu munsi ukurikirana amakuru nyakuri atari ivumbi y'ukuri nk'uko ubibona mu mafoto. Abana b'abakongomani, ingabo za FARDC zirimo ziragenda zibyina imihanda yose, ndetse bagenda banashakisha hirya no hirya mu mapori ahantu aho zaba zihishe. Ndetse twanababwira ko hari n'aba M23 bamaze kwishyikiriza FARDC bamanitse amaboko. Iki gisirikare nk'icy'umwuga rwose barahari mu minsi ya vuba, nkuko nabibabwiye cyangwa mu masaha ari imbere birashoboka ko rwose noneho ubuvugizi bwa FARDC bashobora kuza kutugezaho bimwe cyangwa se n'imfungwa uko zifashe, nk'uko zifashwe n'aho ziri. Nk'uko bisanzwe rero Impinyuza TV amakuru nk'aya ngaya nta handi wayasanga. Urugamba nk'uko rwatangiye mu cyumweru cyashize, mu ntangiriro zacyo niho urugamba ubundi rwatangiye, ariko ubu uyu munsi tuvugana rwose Bunagana iraye mu maboko ya FARDC, mu gihe FARDC yari imaze amezi 3 iri mu maboko y'umutwe w'iterabwoba M23 mu ishusho ya RDF. Ubu rero amakuru rwose twashaka kubagezaho nk'Impinyuza TV nuko rwose abakunzi cyangwa se abakunzi b'amahoro mubimenye rwose ko ubu FARDC M23 irimo ubu M23 irimo ihunga umuriro, irimo irahunga umuriro wa FARDC, irimo irahungira muri Uganda, ndetse nkuko twababwiye ati
bari kuhandura amavunja mu maporo ahantu hagiye hatandukanye, aho ubu ngubu tutazi ikiza gukurikiraho, tuje gutegereza. Rwose intsinzi ya M23, intsinzwi ya M23 turagize ute, turayishimiye. FARDC oye, murwane ku burenganzira bwanyu. Ibi ngewe nk'umunyarwanda uharanira amahoro, nk'Iminyuza TV, impamvu turi inyuma y'abaturanyi bacu ba Congo nuko nk'abanyarwanda dufite aho duhuriye kuri ibi bibazo. Ibi bibazo byatangiye muri za 90, aho FPR Inkotanyi zaje zizeza abanyarwanda kuzana demokarasi, amahoro n'amajyambere. Barangije bahita bimika agafuni, ishimutwa, uburozi, akarengane, itotezwa, kuhimbirwa amazina, guhimbirwa andi moko, aho ubumuntu yitwa ikigarasha, yitwa inyangarwanda nkuko nabo bitwaga mu bihe za 80, muri za 90 tutaravuka. Ariko ntibyarangiriye aho, baje gutoteza abanyarwanda, babashyira ku gafuni kugira na n'ubu batarakavaho. Barangije bahita bafatiraho n'umwana w'umukongomani, umuturanyi, bamutesha umutekano, nawe nuko bitangira gutyo. Ubu rero tukaba dushima ko batangiye kwivana mu ngoyi z'igitugu, kwamagana abagashaka buhake, kwamagana abantu bose batesha umutekano muke. Bravo abakongomani, bravo, muhaguruke murwane ku busugire bw'igihugu cyanyu, banyarwanda, banyarwandakazi. Iri ni isomo rirerire abakongomani baduhaye. RDF, basore b'abanyarwanda, murareba he? Murayoborwa na guverinoma y'igihwahwa, guverinoma y'abicanye, guverinoma y'abashimusi, guverinoma y'abakubita udufuni, guverinoma ibashuka. Mukajya gupfira muri Congo, mukajya gupfira muri za Mozambique, mukajya gupfira he? Izo ni imbibi zanyu. Banyarwanda, banyarwandakazi, iri ni isomo dukwiye kubona, dukangurira abanyarwanda muri rusange ko dukwiye guhaguruka tukirwanaho uko byamera kose. Hoye ubu rero mugumye ku Minyuza TV, kora subscribe, ukomeze rwose ukurikirane uko byifashe, n'ahandi amakuru uza kuyasanga n'ahangaha. Ubu rero tuba turi kuri teri, tuba turi ahantu, tuba dushakisha amakuru yose, tuyabagezaho akantu, kandi twababwiye ko tuzatubagezaho amakuru ajyanye n'amavideo nuko mubibona n'amashusho uko ibintu biba byifashe. Mwirinde ibinyamakuru by'ibihumetso bya Kigali birimo bigenda bibashuka, birimo bigenda bibabereka ibitari byo. Ahubwo nuko nahoze mbabwira mu biganiro byatambutse, dusenge bigarukira, kuko uru rugamba ntabwo rugomba kurangirira. Kagitera turamuzi, aho yicaye turamuzi, imigambi afite ni myinshi, ndetse ngo hari n'abacanshuro yakuye muri za Zimbabwe barimo bambikwa, bagacishwa mu nzira z'ubusamo kujya kugerageza gufasha M23. Banyarwanda, banyarwandakazi, mureke tuze kureba aho biza kugana. Ariko icyo nababwira ni drone n'ibifaru birimo birakora akazi, birimo birahandura amavunja ahantu hose mu maporo hose bakora. Abakongomani bravo, bakora subscribe, bagakora share, abanyarwanda bakabona ukuri mu biganiro by'ukuri ku bijyanye n'uko intambara ya Congo yifashe. Kuvunja nyumba wapeti. Shida kabisa hili. Ariko wari uko n'abari muri Europe, Amerika na hose, idolari rimwe rya kodinga ibiganiro bibiri, bikaba birimo amakuru y'ukuri kandi akenewe agera ku banyarwanda. Iteye inkunga rero n'amakuru yabigiye ko ari byiza cyane, mwaka kuri email, mukareba aderesi zacu, tukavugana ubundi mukabikora inkunga. Fimbo ya Musa Simba Mulela Simba Mai Simba Historia
yoso. Buka! Bobuka bakwe bapeti na bamire. Bobuka yoso. Na biti wana tokotia ngo moto. Sawa pale kitu ndako kuboka. Esta shwanya upika nani yo? Buka kwe hoyo. Kala. Buka wana. Kata. Kamososoana. Nyanguzi ndio acha na hiki tu munyumba. Ukuye tukombozale. Kamata. Kimande mwingi acha tu ni bitu.